gawuda cy'umuhendo okurwa mugombora ya mugongwe nagira ngo bugabe bw'abakazi n'ubucuru baterwa na munongo kurabira umuhondano y'umaka. Domestic violence mu makazi kirimo kuterwa harimo kurara heru harimo kubingwa mu maka bahereze kore ibintu byabo harimo kusigaho abana babo harimo no kwitwa abantu bakibita umushije agera tungwe n'uwandi gasinyo ka gushara maraka abo kuba nunzi barakora ibishime kuba n'ikora abo kugira ngo bagambo ryo mucyaro. Honorable Chekegwa district impara sub county obusuma bwingi mutuyambi. Honorable Paulo asaba uri umunyishengero wa Chaka North nawe ayorekero kwatwaho ahabwa contractor wakozere kubenguto ya nabingore okuzaka kabara ari kugira ngo yegaruire ntasya y'abature nyuma. Ryo kubanza urugube rwo kurugana bingora rukija rukaraba hakuyo rukija rukiguka hano yikwenda kukirumaruma ekasa katufere omurune rwokuma magombora yikume na satu agatine kegerwa hari amagombora agatine secondary schools kandi policy ya government negamba buri omuruka kugire a primary school at least one. Honorable Jackson Kafuzi omuhwezo w'umutonganirizo w'ihanga kandi uje kiringanzi y'ihanga ngo mujenyi mukuru ahumuriza abanyacegegwa abatwire ibintu bwo bangu nibenda kuba bingo mu mataka gabo. Kugamba bakakabara bakuya bampara ngo kama ugenda kwa binga amataka nangwa kinu nyine kibasobora habo kuba obutunanizi bwo bumpayirwe nga Deputy Attorney General niko kolera endagano za government zone. Honorable Robin Nabanja ahira abakazi miliyoni 10 eziresirwe Honorable Jackson Kafuzi kandi nabwanyuma abakazi hamwe na nabibembezi batongwize ntekateka ya President Museveni okongera kwesimba umwaka gw'2026. Minister abuna sente za tuwekire miliyoni 10 angambire zikwaza abakazi amakuru agagasha kwa Philip Murangira.